kiremwe umuntu buriya tubayo twese twibaza cyane cyangwa se turi abantu bagira amatsiko cyane ku bintu by'amayobera. Iyo twumvise ikintu n'amayobera, ikintu gisobanutse neza, bamwe na bamwe bakivuga gutya, abandi bakakivuga gutyo. Twese muri kamere yacu tugira amatsiko gushaka gusobanukirwa ikintu, kuko ibintu by'amayobera cyangwa se ibintu biba bisa nkaho biteye urujijo. Twese biradushishikaza cyane ukumva waguruka ngo wishaka amakuru ukabimenya. Iyo ibintu utari kwisobanukirwa neza niko turemye. Gusa nanone ntabwo ari ibintu byinshi cyane kuri iyi si bibasha kuba byadutera amatsiko ngo binaduterere ubwoba icyarimwe. Ibyo ni bya ku isi kandi ibyo bintu birazwi. Uyu munsi wa none tugiye kureba hamwe ibintu utaruzi muri football. Irokaza neza mu cyegeranyo gikumbuye kivuga ku bintu utaruzi ugomba kumenya mu mupira w'amaguru. Wageze mu ruganda rw'ibyegeranyo hamwe tudahwema kugusasanirira bimwe mu bintu by'amayobera kandi tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reba handitse subscribe maze ukoze igikumwe cyawe ndetse utungura inzogera bityo dukomeze twiyubakira ubwami bugari bwacu ari bwo Fiva Entertainment. Niba ukunze iyi video kandi wahe like, wahe ikaze. Ibintu utaruzi muri football nanone, hari umukinnyi bamwita Aaron James Ramsey. Uyu mukinnyi Aaron James Ramsey azwiho kuba afite umuvumo. Uyu mugabo yatsinze igitego habyamamare. No muvumo uyu mugabo afite ni ibintu byagenzuwe neza, basanga uno mugabo wakinnye amakipe menshi akomeye ku isi, harimo Arsenal, Cardiff. Uno mugabo yakinnye Nottingham Forest, uno mugabo yakinnye Juventus. Amakipe yose ni amakipe umugabo yagiye akinira, ni icyamamare muzi. Ni umugabo uri katsinze igitego hafi cyamamare. Ni ibintu byagenzuwe neza, basanga uno mugabo ameze nk'umuntu ufite umuvumo, ku buryo iyo uyu mukinnyi Aaron James Ramsey atsinze igitego abakinnyi bo mu ikipe ye bahita bagira ubwoba, bakarebana bakavuga ngo ese ninjye ugiye gupfa? Ni ikihe cyamamare cyo ku isi kigiye gupfa? N'abafana barabimenye, n'isi yose ihita ibimenya, itangira kuvuga ngo Aaron James Ramsey yatsinze igitego, ese bagiye gupfa ikihe cyamamare? Cyangwa se ese ninde ugiye gupfa aka kanya? Kuko byagenzuwe neza kandi binagaragara ko iyi mukinnyi atsinze igitego hafi cyamamare. Reka tugere tubihuza n'abantu bagiye bapfa mu gihe uno musore yabaga yatsinze igitego. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5 2011 uyu mugabo yatsinze igitego. Umuntu wa mbere wapfuye uwo munsi atsinze igitego ni umugabo n'ubundi turamwita ko ari icyamamare, ko n'undi yarazwi n'abantu benshi cyangwa se abantu benshi baramwumvaga, cyangwa se uyu mugabo ni icyamamare. Uyu mugabo yitwa Osama bin Laden. Uyu mugabo Osama bin Laden uwo munsi yahise apfa. Undi munsi nanone Aaron James Ramsey yatsinze igitego. Icyamamare kazi mu kuririmba Whitney Houston, muramuzi uyu muhanzi kazi yagiye abakorera indirimbo nyinshi, afite ijwi ryiza kabisa. Uyu muhanzi kazi, uyu musore watsindaga igitego, uyu muhanzi kazi yese yitaba Imana. Uyu muhanzi kazi no munsi yapfiriyeho. Uyu musore namuzi kandi atsinda igitego n'ubundi umuhanzi kazi Whitney Houston n'ubundi umunsi niwo yahise apfiraho. Abantu batangira kubikurura nanone batangira kuvuga ngo ese buri ko uyu musore atsinze igitego hapfa umuntu, ese ninde nanone uzogera gukurikira? Nanone uyu musore yongeye atsinda igitego, iri kubakorera ibikoresho bya electronic. Mujya mubona Steve Jobs wahoze wanashinze iyi Apple, iyi company ya Apple ibakorera amafone, ama iPhone. Uyu munsi atsinze igitego, uyu mugabo yahise apfa, Steve Jobs. Nanone imikino yarakomeje iraba, haza kugera mu mwaka wa 2013 uyu musore atsinda igitego. Atsinze igitego abantu batangiye kuvuga ngo noneho hagiye gupfa nde, hagiye gupfa ikihe cyamamare. Uyu mugabo twaravubonye afite ikimeze nk'ari inyatsi cyangwa se umuvumo, kuko yatsinze igitego hagomba gupfa umuntu. Kandi umuntu w'icyamamare akimara gutsinda igitego hapfuye icyamamare gikina amafilime, ngira ngo murakizi, cyitwa Paul Walker. Cyagiye kibakina amafilime menshi harimo nka Fast and Furious ndetse n'izindi nyinshi nka Brick Mansions nayo yakinyemo, ngira ngo mwagiye mubona amafilime ye menshi cyane. Nanone mu mwaka wa 2014 icyo gihe ni Robin Williams wapfuye. Nanone Aaron Ramsey yatsinze igitego, Robin Williams yapfuye. Robin Williams ahita apfa. Uyu nguyu ni umukinnyi w'amafilime mwagiye mubona yapfuye kandi apfa kuri uyu munsi. Aaron James Ramsey yatsinze igitego. Ngira ngo uyu mukinnyi Robin Williams muramuzi, yabakiniye filime nka Jumanji za kera. Uyu mukinnyi nanone yakinnye muri ikipe ya Marseille. Mu rukerera nibwo umugabo wayoboraga Libya Muammar Gaddafi yapfuye, apfa amasaha 24 ataruzura. Uyu musore yatsinze igitego, bwivuze ko n'ubundi uyu musore yatsinze igitego ku munsi Muammar Gaddafi yapfuye yago. Ngo icyabiteye cyangwa se umusesenguzi bundi cyateye urupfu rwa Muammar Gaddafi, iyi nyatsi cyase icyo twakita umuvumo
uyu James Ramsey afite. Igitego ni benshi bagiye bita Imana, uyu musore James Ramsey yatsinze igitego. Abantu batangira kuvuga ngo uyu muntu afite ubuhe muvumo, ni ibitambo abari gutanga, ni inyatsi se, gutyo ni ibintu wirane gutyo gusa se. Aha turi kugenda tureba cyangwa se tuganira ku bintu utaruzi muri football. Hari abakinnyi benshi muzi bagiye banga ibintu byari kubahindura ubuzima cyangwa se byari kubahindura amateka, mbega bakaba mu buzima burasanzwe. Akonyeye ko ashobora kuba ari umwe mutazi, wakabaye kuba abaye nk'umwami cyangwa se ari umutegetsi. Tuzi abakinnyi bagiye banga ibintu birenze cyane. Tuzi umugabo witwa Lionel Messi yanze Dore yashobora kumuha akayabo k'amafaranga angana na miliyari imwe ya miliyoni 500 z'amadolari. Tuzi abakinnyi bagiye banga Dore tukavuga ngo ati ubaye ikigo gikuba wanzira Dore. Ariko buriya Espagne, ariko buriya muri Espagne haba ubwami na n'ubu kandi aracyari ubwami. Ngira ngo murabizi ntabwo Republika yaza muri Espagne, aracyari ingoma y'icyami. Nanone muri ubwo bwami haba igikomangomakazi kimeze nkaho kiyoboye cyitwa Leonor. Iyo mukinnyi akinira ikipe ya FC Barcelona, ni umwana mutoya afite imyaka 20, muramuzi bamwita Gavira, ariko benshi tugura kumwita Gavi. Uramukinnyi imyaka 20 muramuzi witwa Gavira, akundwa n'igikomangomakazi cya Espagne ku buryo kiratinya no kuvuga mu ruhame, kikavuga ngo ndamukunda muzane tubane nk'umugabo wanjye aze. Kandi iyo ushatse igikomangomakazi ubwo ngubwo nawe ugiye kuba igikomangoma. Ni nkaho ubwo yabagiye kuba umwami mu bwami, ubwo tayari wo maze kuba umukwe w'ubwami ubabaye igikomangoma. Uyu musore Gavi yaramwangiye amubwira ngo iyi mikino nge sinjya nyikina, kuba nakunda nawe twakundana, ariko byaba bigiye gukumira kariyeri yanjye, imyitozo yanjye, ubuzima narimbayeho. Uyu musore yavuze ngo nakagukunze uri mwiza, nta wakwanga, ariko njyewe ngomba gukunda football kukurusha. Uriya mwana mubona Gavi yanze igikomangomakazi cyo muri Espagne, ahitamo gukina ikipe ya FC Barcelona. Yanze ubuzima bwiza butoruje rwose bworoshye aburutisha football, mbega yanze kuba igikomangoma cyo muri Espagne. Kuko iyo ushatse igikomangomakazi nawe uri igikomangoma, nawe ubaye igikomangoma, ahitamo kujya gukina ikipe ya Espagne, akajya kurya ibyo yavunikiye. Buriya nanone kandi buriya nubwo abantu bakunda kuvuga ngo stade nini ku isi, buriya stade nini ku isi ishobora kuba yakakira abantu benshi kurusha izindi ku isi. Stade muri Korea y'Amajyaruguru hari kwa Kim Jong Un, buriya niyo stade nini ku isi yashobora kwakira abantu benshi. Ngira ngo muramenye ko stade ya football nini ku isi ishobora kuba yakakira abantu 114 iri muri Korea y'Amajyaruguru. Ikindi kandi nanone utaruzi kuri football, nanone buriya football no mukino ugira abafana benshi kurusha iyindi mikino yose ku isi. Ushobora kuba rubizi ariko utazi ngo bikurikirana gute. Reka mbanze ubwire ukuntu bikurikirana. Buriya umukino wa baseball fana bangana miliyoni 500. Ino basketball mujya mubona abantu bavuga ngo basketball yarenze, bagashaka no kujyana na football. Abantu bakunda basketball kuyikunda bayifana byemewe, babaruwe kandi bazwi n'amategeko, bangana na miliyoni 400 zonyine. Ahubwo buri mukino wa cricket, buriya cricket ifite abafana benshi benda kuza miliyari 2, kuko buriya usanga abafana babaruwe bazwi neza bangana na miliyari 1 na miliyoni 800. Mu gihe bigeze kuri football ari miliyari 4 zifana football. Buriya abantu benshi ntabwo bari bazi ko hockey ndetse na cricket biri mu miliyari by'abafana, bikaba bibanzirizwa na football. Buriya kandi nanone ikindi kintu taruzi muri football, buriya football haba abantu basa. Kandi reka duhere muri Iraq. Buriya muri Iraq hari umuntu usa nka Cristiano Ronaldo photocopy, mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga, afite abafana benshi cyane ko kubera ukuntu asa nka Cristiano Ronaldo, basa neza photocopy. Naho wabatandukanyiriza uwo mugabo aba muri Iraq, akaba aratangiye kwinjiza amafaranga menshi, ariko nyuma yaho inzego zagiye zimukurikirana, baramugenzura, baramutahura, baza kumenya ko ari photocopy cyangwa se ari umuntu basa, ahubwo atari Ronaldo wa nyawe tuzi. Reka ikiganiro cyacu risozereza ngaha. Reka mwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel FIFA Entertainment kugira ngo tubana mu yandi makuru ingenzi kandi n'ibindi byegeranyo bizagenda bikurikira ibi ngibi. Murakoze.